kuna hango imbuya ikwenu, toibona ngecheza chikulu, Yeso hewedu unogalako, ebakanyila banu bugalo, kubuyako, kubuyako, tokubungana muhango mbuya, kubuyako, kubuyako, tokubungana muhango mbuya, tinomba muhango yenzimu, jimbo za hewa iyeyo hango, moyo yedu aidogwaziwa, ngekwe kuchinya kwedu kukulu, kubuyako, kubuyako, tokubungana muhango mbuya, kubuyako, kubuyako, tokubungana muhango mbuya, tinoboka tatepe hugwi, bakati pangololo ndi Yeso, wakati tangeludo lukulu, tolumbiza ludo kwa Yeso, kubuyako, kubuyako, tokubungana muhango mbuya, kubuyako, kubuyako, tokubungana muhango mbuya, tinoboka tatepe hugwi, bakati pangololo ndi Yeso, wakati gangeludo lukulu, dolumbiza ludo kwa Yeso, kubuyako, kubuyako, tokubungana muhango mbuya, kubuyako, kubuyako, tokubungana muhango mbuya. Bakanyi kwedu, meyambi inobvayi. Kolobaka kulefu kwazo tihlame yambi. Ngono lebeswala kaswika mudamale nzimu. Tedzani kwazo, ngobe lebeswa ileli, lomusunungula mukuhlame yambi. Meyambi iyeyi, meye bafi. Damale nzimu likati, ngema lebeswa, meya yeyi ingilozi mbi, zakatatiwa ku nzimu nenzimu. Mukotanga nzimu asinoeta zwinu zose, wakaeta hango, wakabumba ngilozi njinji, kakale zakalilwama, zakadzili babatsi benzimu, imwe yedzi ngilozi, yakanaka ili hulu mudzili dzose, zinalayo lidangwa liyi Lusifa. Ngono huba limwe, Lusifa kahaka kuzibiga pe ukwenzimu, kaswikudza, kati, ndobusa ngilozi, ndobe nkulu kupinda nzimu, Lusifa woyu. Kaeta kuti ngilozi, zibenge nzimu, ngono nzimu asitongo kundiwa. Ngono nzimu wakalahila Lusifa kuhe, kudzimu, nenge ngilozi zakansala huli. Ngobe zakadzi kayipa, zisakachinaka. Ndulamo isipo mudzili. Zinalimwela Lusifa ndi Satani. Bakwinya babe bedzingilozi, banodamwa be yime yambi. Satani ndiye nkolo wadzo. Meya yeyi ngweni inogala muhango. Lubengo gwadzo munzimu gukulu kwazo. Misi yose, meya yeyi inohaka kuchinya chimwe ne chimwe, chinodiwa ndi nzimu. Nzimu unoda banu bose, kupinda zwinu zose zvakabumba. Wakatieta kuti tibe bakwinya babe, mukutangisa banu bakabewanana nenzimu.
Ndizo-ke Satani kachengedza bazwadzi bedu Adamu na Eva. Satani kayeta kuti bafupatile ndzimu bantobele. Ngwenu bakwinya toa zogwadza tose takazwaligwa musimba lejinyo nenge kutobela Satani. Atina simba lokuyeta ndulamo nenge kutobela ndzimu. Kuswikila hubalino meya inoti chengedza iswi banu bose. Meya yeyi inoti eta kuti tiyalakane se meya ye bazwadzi bedu bakafa. Koga damale ndzimu loti. Meya ye bafi inoyenda kundawo yakaipa ya isingake ikachila. Azitokhona kubuda muna yeyo ndawo dzikabuya muhango. Nthaye kutanga inopelela ipapa. Khandulani rekodi munthe kubuyili. Nengu bakuna lima apasi la inolema unyala le usilile kuno hacheza chahe uno opululuza uno opululuza ulingilile kuzimu uno opululuza mihozi inotebuka ngentayo zila kuko nzimu nonyalaza ubuhu kengozi una opululuza una opululuza ulingilile kuzimu una opululuza nengu bamoya uo unonya la kwazo uzika nyemuna yeso uno unyalulusa una opululuza una opululuza ulingilile kuzimu una opululuza nengu bamoyo uo unonya la kwazo uzika nyemuna yeso uno unyalulusa una opululuza una opululuza ulingilile kuzimu una opululuza. Enthaye bubili inongina ngwenu. Zwikamuko wisazogwadza kuti tibe takasungiligwa mumeyambi inotipa kuhla kukulu. Ngono nzimu unoti wilazogwadza nolodogugwe gukulu mutili. Zwikamu nzimu akatumelela mwe kuti sunungula mukubakwa ndi Satani. Mwe uwoyu ndi Jesu Kristi mwana wawo. Jesu Kristi mwana wawo simbalile ligulu kupinda Satani ne bakwinya babe. Kwakati Jesu achimuno muhango kapodza abagwele. Kaeta bebususu bakawa mapofu akabona. Banu banjinji bakasunungugwa na Jesu mumeyambi bafi bakamuka. Hule kwa ikoko mihingo yeyo inochena misa ya Jesu
kazwipila kufila zwibi zwedu kabambugwa muchileanyo ichechi Jesu wazogwadza kukulu kasenga machinyo edu bumogwe edu tose mumaboko awe nemakumbo awe nenge mulubabvugugwe kwakabudha malopa kudzina Efa ndzimu wakawina Satani ngobe ndzimu wakaeta zila yeku zvibatigwa banhu zvibi nenge malopa a Jesu akaunga ndzimu wakakhanisiwa ngekueta kwenkololo wawo Jesu ngwenu haulinga banhu bakabvuma muna Jesu auchabona zvibi zvavo onobona Jesu wakangudza zvibi zvavo ngemalopa awe ngemalebeswa Satani wakakundiwa ngobe Jesu hazogala mulufu ngobe hule kwelufu gugwe mahuvali matatu ndzimu akaeta kuti nkololo wawo amukile mubupenyu gusingapele ngwenu Jesu una ndzimu kudzimu ngentaya ikoko kunyolonyolo mutili kusunungugwa mukusekisiwa ngemihingo yedu yakaipa nanga ngwenu kokhoneka kuti tingasunungugwa mukuhlalufu ngobe ndzimu unoti sekwakatema Jesu Kristi mutili katifila kavyakamuka na swibo tinontobela to mukabo mubuchilo gusingapele ndizo bakanyikwedu damale ndzimu limalebeso ati swibona nlandu tibeti khanduka mumachinyo edu titedza Jesu sentungamili wedu atingachihle Satani nenge bakwinya babe tobeta katambunuka mbeli kwendzimu ngenthaye lufugwa Jesu nenge kumuka kukwe mwana wendzimu Nina chinyo lilinjinji linanyaza meya yangu ndinohaka sununguli ungachiza meya yangu imwi yeso chizi wangu ndimwi yeso chizi wangu ndimwi yeso makandida iminchinyi makafila jinyo langu makalipi lila imi kuichiza meya yangu imwi yeso chizi wangu ndimwi yeso chizi wangu ndimwi yeso hendulamo andinayo inajinya meya yangu muipeni ndulamisi ailula misengweni imwi yeso chizi wangu ndimwi
yeso, chizi wangu, ndimwi yeso, chizi wangu, ndimwi yeso. Ndiani wa unokhalula botate na bomai welelani kwabe lobaka kulefu tiwangano za batategulu titobela bugale moyo gwabo memoyo yedino gwaza kwazo atito ziba nzimu ngono ngwenu nzimu wakati milila ndebombuya onoti dana kutiti onoti buyani mose tozuwa nzimu wakayeta khango nekudzimu wakayeta moto nevula wakayeta miti phuka huba mwedzi nenyenyedzi wakayeta nlume nenkadzi nzimu unochila kusingapele wakayeta zose zimukhango na pehugwi nzimu akatilakidza izo mukutangisa kwakakalelwama kwakati nsumwe kukabe neumwe mungumba yenzimu ngono kazvikudza mbeli kwenzimu kakhandukila nzimu ngono banji bakantobela zinalile ndi satani unogwa nenzimu misi yose nzimu ndiye koga nlulami nenge malebeswa satani wakaipa kakale unyepi wakahamuno mukhangu ngobe nzimu asandumila kugala kudzimu nenge zvibizvizve satani wakachengedza batu asinosvika mukhangu nangwenu uchachengedza batu teedza zvuyanana dama lenzimu satani unokhaka kwiba zvithu zvawakawa unosumbika dama lenzimu munjalakano iyo ntolo nzimu wakaleveleka mubatu mose wane nlawo wangu hamuchinya nlawo wangu mofa ndiwo nlawo wakapiwa bantolo nlawo wekutanga ndi munzimu wemalebeswa ndili ndoga usithigamile imwe midzimu nlawo webubili usiyete midzimwana imwe yemabwe yehuni nekuthigamila chimwe nechimwe nlawo webutatu usihingise zina lenzimu muzithu zisakalulwama nlawo webuna usikangangwe hubale kutembezela nlawo webukhanu watate babo na meabo nlawo webusikisi usibulaye umwe nlawo webu7 usikwibile umwe nthu ne bathu basina chabo dumbu nlawo webu8 usikwibe nlawo webu9 usinyepele umwe nlawo webu10 usiyemule chomwe chaunobona ngono satani kati kubatu amungafe satani unonyepa misi yose batu banongwilila satani bebuya bechuluka nlawo wenzimu nzimu wakati mose mubachinyi amuzoyeta kuda kwenlawo wangu ntaye kutanga inopelela ipapa khandulani rekodi wilelani ntha yobubili mose bathu makatipa nge malebeswa wose atizoyeta kuda kwenlawo wenzimu nzimu umbuya mumisi yose atitoyeta kuda kwawo isu iti bathu bakayipa takafanela kufa nekusekisiwa kwazo ndiani wa unokhalula teedza nzimu na ludugu kulu mukuli wakati wilangoni katumela nkololo uwe mukhangu Jesu nkololo wenzimu wakabe nthu wakawufila zwibizwetu Jesu wakaeta kuda kwenlawo wenzimu ndiye koga unyengemali hazotongoyeta mbipo
wakati pedza chaka afanila kuchidia ni kuyeta akafila zwibi zwedu. Jesu akafanilani ngobe batu bose ili bachinyi bakafanila wisuwa zogwadza. Nzimuka yeta kuti zwibi zwedu zisengwe na Jesu. Wakazisenga zwibi zwedu kabambugwa muchileanyo mahuba matatu asinopinda hulekwe kulufugugwe kabwilila kanyi kunzimu pehugwi. Jesu unochila nekusingapele hati galabwe muna Jesu unotipa buchilo kusingapele. Hakuna mtu unoenda kunzimu asapindana Jesu. Hati amuchila Jesu topya buchilo gucha kusingapele. Unoyeta kuti meya wakaenge mala angine mutili. Iye meya wakaenge mala unotipodza. Takati singazibe chitu ichi kutanga tihla lufu konga senthu enda muhalima tisingazibe kuti nzimu wakatipa chedza chinotiyesa kung'umba yawo. Chedza ichechi inde bombuya inoleba ngekwe Jesu Kristi. Takati kumbula kuti chatakaeta kutanga chakachakalulwama kanti ngemalebeswa ilizila inotiyesa kumoto magalo akaipa. Koga kuchihalima nthu atokhona kuyenda mukulikwa kabili kakale nthu atokhona kutobela Jesu na Satani. Ha Satani iliye wa unotobela unoyenda kumoto. Haili kuti Jesu ndiye wa unotobela unoyenda kung'umba yenzimu. Wakamilila kuhalula kuti nwena ngai ongatobela zile yabo batatigulu babo bakabetobela Satani kene ongatobela ndi bumbuya inobva kunzimu inoti duma kuna Jesu mwana wenzimu wakafila jinyo lilo. Duma kuti ndiye koga unogalabwe ndi anu wa unohalula ngwenu Jesu kene Satani. Jesu kati ndisale hule ndo kupa buchilo kusingapele gwa usingake ukafa nekulahiwa na Satani. Kuna hango imbuya ikwenu toibona ngecheza chikulu Yeso hewedu unogalako ebakanyila banu bugalo kubuyako tokubungana muhango mbuya kubuyako tokubungana muhango mbuya tinomba muhango yenzimu njimbo za hewa iyeyo hango moyo yedu aitokwaziwa ngekwe kuchinya kwedu kukulu kubuyako tokubungana muhango mbuya tokubungana muhango mbuya tinoboka tatepe hugwi bakati pangololo ndi Yeso wakati tangeludo lukulu tolumbiza ludo kwa Yeso kubuyako tokubungana muhango mbuya tokubungana muhango mbuya tinoboka tatepe hugwi bakati pankololo ndi Yeso wakati gangeludo lukulu
dolumbidza ludo kwa Yesu. Kubuyako, takubungana muhango mbuya. Kubuyako, takubungana muhango mbuya. mitembezelo nenge kuthigamila mwali botate na bomai tedzani toziba tose kuti ntolo ndzimu nkulu umbumbiwe kudzimu ni hango nlume nenkadzi we kutanga ndi Adamu na Eva ndzimu wakababumba kwa bagadza munda we Edeni mukati kwenda iwoyu ndzimu wakayeta miti minjinji yakalilwama kudliwa kwaka kuna ntingo mpela wakawusakafanela kudliwa pakati kwenda ndzimu wakayeta kuti kube negwizi gunongwisidzila nda bathu bakachulukanlawo wendzimu ngono bakatatiwa munda iwoyo kukadwa ipapo lumene nkadzi bakafanila hinga kwazo kubona zodliwa kwakati huleko makole ali manjinji ndzimu ukadanila Mose kudombo le Sinai kunotola nlawo wakawakwagwa ngendzimu nlawo iwoyu wakawakwaligwa mugwati lebwe unopiwa bathu bendzimu imwe yemilawo ili 10 yatinowana mu Bhayibhili yakafanila kulondolodziwa ntolo balilima ne bakalanga bakabe na zila yabo yekuthigamela ndzimu wabo bekumbila vula bakabe yenda kudombo benonamata ndzimu wevula wosana ndiyo yake ilimilili webathu mundzimu kwaka kutivula isingane kube kubikwa masukwa kubulawa ng'ombe kakale kwaka kuhakiwa zwamwi miti yakalobwa nevula nematongo kakale bakabethigamila badzimu kukaye bakabebeta bejalo ngobe kwakusina Bhayibhili mumisi yeyo ngwenu dama lendzimu labe yapo mutili chitu chekutanga takafala kuziba kuti kundzimu ngompela unobe iliwo mbumbi wezithu zose mulikwalo gomihingwe w'apostoli chapter 17 verse 28 ngenkololo wawo wakayeta zithu zose meya wendzimu meya wakaenge mala ndiwo koga wakafala kuthigamigwa nanga iwo ndzimu ndiwo wakayeta huba vula miti nezose zinochila eyi ndiyo ntha yebubili tedzani dama lendzimu muna Deuteronomy chapter 11 verse 14 hati wilila ndzimu unotinisila vula kuti tilime ngono ndzimu kati hati singaungwe autotinisila vula yekulima koga senlume nenkadzi wekutanga bakachulukanla wendzimu bakathigamila badzimu na ikoko kunlandi unkulunkulu mundzimu lokwalo gwalifetika chapter 20 verse 27 ngotibudza kujalo ngono mbumbi katumilila nkololo we Jesu Kristi kuhamuhangu ngono kachila buchilo kwaka engemala nkololo wendzimu kasenga zwibizwedu katilikwa munti ngekuhiswa zogwadza kwedu ndizo takachulukanla wendzimu ngono ndzimu unoti tihekuli tuntembezele titi ndzimu ndakachulukanla uwo ngono ndoboka ngobe wakasenganla ndi wangu ndzimu undizubatigwe majinyo angu wakatebula malopa awo
kungudza jinyo langu ngeme yawo undiyete ndibentswa ndohaka kukuhingila nekukuwilila ndokukumbila muzina la Jesu Kristi. Amen. Nzimu uno wa mitembezelo iyo ngove Jesu mwana wawo. Nzimu akaeta kuti tintembezele misi yose ngove nzimu uno tida tose kakale takafanla kutenda misi yose. Chitu chibuya kuti bakristi bahangane muzina le nzimu kakale bahangane mu mzingumba dzabo takafanila kuhisa buhayi gwedu kunzimu titembezelele hurumente wedu batu behango yakanyikwedu anzimu uno haka chibailo chino hakiwane nzimu ukuti tihise mibili yedu se chibailo chino chila takafanila kumbila nzimu kuti atilaidze zila ngemeya uwe wakaingemala kuti ndizo tikhone kuchilila zubanana. Takafanila ziba kuti Jesu Kristi ndiye mmilili wedu pakati kwedu nenzimu. Lo kwalo gwa Timothy wekutanga chapter 2 verse 5 gukajalo. He Jesu uno tidia kuti hatitembezela tingine mungumba tihalile tatebedu bakasumbikika banotiwa. Mathayo chapter 6 verse 6.